2 आटा रोटियां, आटा सब्जी के mungkin mau belai bo mungkin pressure belai pressure dengan rokok sabai ta mungkin anda boil kaisa sosa raja kaisa tunggu mungkin mushroom sunza kaisa nasa ngerti ini menu mungkin. Hello, welcome back guys once again to my new another vlog. Good morning jotono tabo 6:30 hai nge nirono ang punuglia ang morning walk kaiben punung malia because after battery charge mo kri ba mobile charge kri tabo kung klama ekdom wate rabo hati phaite tungmani asli ekdom salrox paya ko 6:30 baje tum to sal paya ko okay tabo exercise khai pela 30 minit hai rong nai ge 30 minit exercise khai phai tabo tui tu kung nagra na tui te kote kroso to basa ya kho lage so basa nai basa zakta si zakse ke tui rok tu ko goi mo shoi bada fresh ngai point tui tu ola hang ba te se fresh ngai te ba tui tu kung nagra na लेबू चाय स्वस्थ है ubai ka guys akaila mane hayate bana guys Kokborok bai mone bele guys manno ngoso to takuk tei bokuk song samen nga takuk tei bokuk song tei tu bai ta bong ke morning ni breakfast makha mane lemon tea ta mo roi to ka breakfast khai dong point yo tui gutungo lebu mix khai nungke bo health ni bang benefit te kai sangke lemon tea bunung mau angka deli lemon tea nung jau biscuit kaisa biscuit 4-5 ta sak sauta benefit ko bang matong tui kutung khai di angka tui kutungo lebu rodi lebu sewoi tei honey मधु फुले मधु रहो नु हांका एकदम फैंटास्टिक हेल्थ बंगे एकदम सिकनो रोगी हाई पे नहीं मिया माने बेनिफिशियल त हेल्थ बंगे गाइस ताबो के आं गुरखा बस्तियाव थां दंगो ओके नन्दनगरनि गुरखा बस्तियाव फाइमानि किसा सामुं दंमोनिबा किसा फाइमानि ता गियांगो samurok poi te oisa ma bisne kita ko karib it's 8 o'clock hingga ke satu mukutung ma aste hing tang ta hel ni bagai baka hamba otoro kalia teluk kan sana kise samung tongman okay guys pre leng lah angka tamarok tong gurkha bosti thang phalna samgo angke tabo ke nogo sok phaijak satung butung mani pa tamarok tong tisnu mana rasna kisha tung mani lengka mai masa kota kesam तब 12 बजने है तब साइन आग्रना रेडी खाएर जाको ओमो
bo ang to mairok saya apa ata sauta ata tongo duita hingke tei sabji rok tongo tei ek boil kaisa tei sosa rok omrok ata kainei amo ani lunch amo ani breakfast haibu kalaika breakfast to ang mo green tea nungja ayo light off khai do दो आटा रोटियां आटा सब्जी के omong ke mo tom blai bo omong ke pressure blai pressure ganang rok omong sabai uta ke anda boil kaisa sosa raja te kaisa tongo omong ke mukmu mushroom Tungza kaisa. Nasa nutini ni menu o. Okay. Joto no kulumbai ka. Cheers. Prehileng lah. Bazar tang pai mani. Nondonogor bazaro Frankol bazar thang pai mani tomato morok ma moi kuthung rabo morok bai mani ako snai bana malia ba tei tang khasnai mo ice cream amoni price ke 180 ice cream quality ni mo di bazar busugo 180 marona mango ni paisa ne beli thogule thang di bawah abang kisah saya kasih full mano lap tong paisa ke dosa sama saya omno paisa ke lap tong omo pressure belai to kamo 10 taga naga di busat esi usuk se hi kamo si yaksi sohoi tong bus 10 taga te kai sang ke omo pressure belai ni bum tamaro hu komeno kisa sai ne bele bum le pressure belai leng ya namle boni mususu bum tong nai okay busu mang ke ba mukhi mane mukhi mo narok sini bai nai kuchu ko mo ni bathai kasak ta mukhi kasak blai amo kan ron ko ba chamaro ba dum sai ni bai le mo tamaro hindi bai tama english bai comment sai ni bai ga dum langle dictionary ro maya tama omo 20 taka susah muke sansita ke 120 taka kesis 200 pre tini ka asa moro muke penau muke 520 sikon mo te kri wa to harok musa kri antongo ang ko boleh tak tong lama ba tebal mo sala siu ko ha to thauza go no pa no o ha thauza go pa si o tong lama ni si cha samalia ang hai mo ki rong si sorbot rok lebu rok hai nung ma tong su ba tong lama ni okay guys video rok tei besi kolok khali ya unblock no orang mutak senai ge ang amtage obisha amo आशीर्वाद रही तमने अभिषा आमो आशीर्वाद रही तमने इनके आं रेगुलर ब्लॉग खाइनि चेष्टा खाइसना आन ब्लॉग गोबां माने अनेक दिन आं ब्लॉग खाइमालिया बिकॉज देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हेल्थ इशू तंगो के किसा प्रॉब्लम मो सामुरक पाले लिया के हाइबे के खाइमालिया हाबन ताउ रेगुलर खाइनि चेष्टा खाइसना सामुं पाले लिया प्लस हेल्थ इशू नि बंगै सिक खाइमालिया के काइसा एक दिन आं समय का नाउ इनरन बंगै साइकनार नाइता एवरीथिंग पूरा सीरियली गेनि रक आनी वीडियो जे नाइथोजनाय रक तंके लाइक खाइदि कमेन्ट बो खाइदि ओ प्रेसार ब्लाइनो इंग्लिश बायतमा हूं बा बांग्ला बायतमा हूं बा मुखै कसाक ब्लाइनो तमा हूं
हमराव इनके सब्सक्राइब खाया तंखबा प्लीज प्लीज सब्सक्राइब खाया रबाय प्लीज बेलाय बेलाय के खामबाय जतनो खुलुमखा